Odabir karijere i uloga žene u društvu teme su o kojima se treba svakodnevno razgovarati. Mišljenja su srednjoškolke i studentice Srednje mješovite škole i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Stakleni strop koji žene, posebno mlade, ograničava u ličnom i profesionalnom razvoju, moramo razbiti stalnim radom na mijenjanju svijesti i ličnim primjerom. Udruženje LAN iz Bihaća od februara do septembra 2022. godine realizira projekt Zajedno možemo razbiti stakleni strop koji je podržan kroz dodjelu granta putem javnog poziva. Kako mi možemo zapravo doprinijeti da mi razbijemo taj stakleni strop jeste prvenstveno našim obrazovanjem, da dajemo svoj doprinos u svojoj okolini, jer ono što steknemo kod sebe na svom tom ličnom razvoju, to ćemo pružiti drugima. Prije svega, žena mora da bude kvalitetno obrazovana, što podrazumijeva ako ima dovoljno znanja i dovoljno sposobnosti da se snađe u različitim okolnostima, da doprinese razvoju društva, jer nije cilj da se samo sjedi i nadgleda kako drugi rade, već je cilj da mi svojim radom, da mi svojim zalaganjem doprinesemo kako na svome ličnom razvoju, tako i na razvoju ovog našeg društva. Jer činjenica je da, nažalost, iz naše domovine, Bosne i Hercegovine, odlazi jako mnogo ljudi. I samim time to je nama porazna činjenica, jer na nama, ako Bog da ostaje, na nama mladima ovdje da doprinesemo ovoj našoj domovini i samim time da naše društvo ide ka napretku. Jer svi mi vrijedimo i svako može da dadne svoj maksimum, ali treba da počnemo od sebe i da što bolje i što kvalitetnije pružimo drugima znanje. Žene mogu mnogo više nego što se na njima i vidi i što svi stvaraju te predrasude zapravo. I mislim da žene mogu sve što žele. Mislim da ovdje imamo jako dosta toga da naučimo i susrećemo se sa nekim stvarima o kojima nismo možda prije pričali i u kojima trebamo svakodnevno da pričamo, jer opet naša budućnost je nešto o čemu trebamo jako dobro da razmišljamo i svakodnevno da razmišljamo. I mislim da ovaj moj smjer može otvoriti neke druge puteve kojima možda kasnije u životu želim ići, a još nisam ni svjesna. Dosta je toga roditelji da biraju ili ne mogu čak ni u svom gradu naći ono što njima odgovara i ima tu dosta nedoumica i jako malo omladine bira ono što želi zapravo. Ja želim i planiram ako Bog da upisati razliku predmeta i želim postati rehabilitator. Mene inače zanimaju djeca sa razvojnim poteškoćama i vidim se tu i želim postati rehabilitator. Bitno je mnogo da žena bude vođa, a i prepoznaje mnoge žene koje su i napredovale u svojoj karijeri. Cilj projekta simbolično nazvanog Zajedno možemo razbiti stakleni strop je osvijestiti mlade žene o postojanju prepreka na njihovom putu profesionalnog razvoja i napredovanja, u čijoj su osnovi stereotipi, predrasude, a često i diskriminacija. Ovo što smo do sada čuli jako je zanimljivo zato što imamo različite iskustva sa djecom. Od toga da su to u stvari neke porodične priče, do toga da su slučajno došli u to zanimanje, pa su onda kasnije se pronašli u tome. Tako da su priče vrlo različite. Ono što je nama cilj danas jeste da u stvari učenici shvate šta je to bitno da bi se neko bavio određenim zanimanjem, koje su to karakteristike, koje vještine trebaju. Imali smo prvi set radionica sa učenicama srednje škole, sada su nam na redu studentice. Pored toga imali smo i Međunarodni dan žena gdje smo u stvari obilježili historijat nastanka ljudskih prava. Zatim ćemo raditi jedan priručnik kao rezultat svih ovih naših radionica i na kraju imat ćemo završnu konferenciju na kojoj želimo široj javnosti dati rezultate i naša iskustva, očekivanje iskustva sa ovih događaja. Radionice i druge aktivnosti realizirane u okviru projekta financijski je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša u Republici Hrvatskoj.